First halos rainiya SDPU ni tuidul Mumbai Champangnagar hatini dalbidal amsayo marks day fekjangnai mani khuni butru mungo ongkhoroi manjaka 50 liter hasan huchuak tei 16 bottle fatar hastrini chuak aba haikeno marks thobia baniya khlainai tei lukurokni yago 3000 rang fine ti saka police Corona bemani korom sajak chasararao klai rang saja haste ni dalbida hatini baniya phia ba gobang rang phuisa ajinani nahar mungo sabrumna hatini kisasuk baniya khlainai rok phali tongo drugs phekjangnai tablet tei dalbida bijra mani khone night curfew ni jora phano curfew ni dagi mungno yasima phuno gei baniya khlai tongo abo hai kisasuk baniya khlainai rok Pasalo Jirenia SDPU ni Tedil Mumbai Champangnagar tei Jirenia Thanani Police Champangnagar hatini dalbida amsayo marks tei phekjaknai mani khoni naitok mungo ongkhoroi manjaka 50 liter hasukni chuak tei 60 bottle fatar hasteni chuak Phiaba police thangmani termani khari thangka chuak baniya khlainai bisupar Phiaba bini nogo naitogoi manjaka gobang kokmarini hasukni chuak tei fatar hasteni chuak bottle abo akheno asalo Champangnagar hatini marks thubia baniya khlainai tei lukurokni yago 3000 rang phainti saka police dah gua malah nih dah. No question kerjaan apa pun. Ini bawah ke step na leka tempat ke area. Belum kah? Tini Champangnagar bazaro mask tai social distancing ni jeng rate khaika rate tai enforcement khainan thangai tini SDPU sir osi Jirania tai sub division ni police person mililai joto chung mililai aro rate tai enforcement khaiga aro khainan thangai social distance tai mask ni against to 3000 fine chung collect khaiga bini bising tuina chung oro Champangnagar hati ono tai kesa jaga nogo chung rate khaika rate khaimani pore total 16 bottle English truck tai 50 liter hai local chung truck sis khaika Tapi besang ni, kam na. tai chini obo the effort chung continue narak nai tai bin bising tuna chung angaro koina nayojen joto please social distancing kita comply khaidi tai mask use khaidi Bureau report Chini Khorang